guys, kita coba trek lama yang sudah diperbaharui. Oke, masuk cek. Bismillahirrahmanirrahim. Gas terus, siapin deh. Terus Pak. Terus Pak, apa nih? Lepas remnya Pak, ayo. Bersihin kayaknya guys. Habis tapak rem nanti Pak. Gas terus lagi. Lepas terus. Ada kecamatan kita guys. Licin guys, dipotong sama Wanda Pak tuh. Wah, parah kali batunya guys. Kalau nggak pernah kemari guys. Parah triknya. Kejar bawah dia guys.
Pak.